mupigane thiorohe, I release you to go and contend. I remind the people, Mary, I met you in 2002. You are used to tears. Still not your first time to cry. I met you crying. Ono muthi ndakugaithia kihana maithori. Petro Mwathani etire Petro Jacob na Johana akimagaithia keha na maithori. Inyuothe ndamugaithia keha na maithori. Nguo icio mwekira mwerwo haha ti cia ndogi. Ni cia andu mena mathina. Uria atwetire we mwene etagwo mundu wa mathina. According to the book of Isaiah, he is associated to problems, acquainted to pain. He is a man of problems. Leto areketagwo Pastor Zakari wa mathina. Any bishop with me here? I bless this water. I sanctify this water to cleanse your legs and to amend all your errors. By this soft, I preserve you. I preserve your lives and your calling. Mugetherio mothe kuma nyariri cianyu. Kira mukumagaria kuma riu magari inde tonjaga. Wega wa Ngai uromumirira. Murwetikirika. Family njuru. Ndira njuru. Miario miuri aria marekuite na aria mari muoyo. Na maria mangimurumirira getha muone ndiro. Marwamuranio na inyue. Go ye and break the walls. Go and win. Go and heal the sick. Go and break the chains of curses. Go and change your families. Go and bring riches to the poor. Go and bring favor to the cursed. Go and bring the hope to the hopeless. Yes. Do I have any bishop here remaining with me? Continue praying for me. Continue praying. Roho Mutheru wa Ngai nitwagutia. Thengio ni hinya waku Jesu. Ritwa riaku rirogocwo Ngai. Thengio ni ndungata ciaku. Thengio ni ndungata ciaku Mary. Ona Mary uyu ngi Ngai. Roho Mutheru wi guku githamaka. Roho Mutheru wi guku kiaria. Roho Mutheru wi guku kiambararia. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Ni thank you Ngai ni tondu ni uraruta wira munene muno Ngai. Muthenya wa muthi Ngai ware mari muoyo. Ugicenjia maritwa ma ciana ici. Ugika undu mweru iguru ria miturire yao. Ritwa riaku rikatulirogocwo. Uthamaki waku niguo twahoya uke. Amuthamaki woka Roho Mutheru wa Ngai ni uthamakaga. Uthamaki waku woka unina mothamaki maria make hinya. Uthamaki waku woka ni kwarariria waragiriria mundu. Uthamaki waku woka ni kuohora wohoraga mundu. Uthamaki waku ni guo twahoya uke Jehova. Twahoya uthamaki waku Roho Mutheru wa Ngai. Twahoya hinya waku Jesu mwega. Twahoya utatu Mutheru wa Ngai. Twahoya ihakaria matwine. Twahoya itule hinguku thiini wa ritwa Yesu Kristo. Ni thengio gaturume ka Ngai. Ni tondu uri ureka Jehova. Ni uria wekire na Elija. Hindi ari kirima-ini gaturume ka Ngai. Ukimenyekana ni kuri Ngai wama. Gatagati-ini ga ciana ici ciaku Ngai. Ni gukumenyeka kuri Ngai wama. Jehova niwe watumanire Jehu. Ukiuga amuru gaturume ka Ngai. Ni njui kuna gaturume gatha. Maguta mari uraitaniririo muthi. Hinya uri urathamaka muthi. Ni hinya wa guteka. Ni hinya wa kurwirirwo. Utatu-ini Mutheru wa Ngai. Nikio ndagutia mwene hinya. Ona ndakugoca Ngai. Ukiruta wira hamwe na ithui. Utatu-ini Mutheru wa Ngai. Uguo niguo tukuhoya. Ona tugwitikia.
time kidogo tu to hold hapo Akorino choir. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we pray that your legs are blessed. Blessed is he who cometh in the name of Jesus. Blessed is he who comes in the name of Jesus. Can you sit down? Remove the pastors. Move kidogo, ladies. Pastor ladies. Pastor ladies, move kidogo. Muacha camera. Bishop Jane kuja na huku. Asante. Naomba nipewe microphone kwa hawa na ninaomba vyombo viwe vimenyamaza kimya. Niko na maswali machache. Nataka kuwauliza maswali machache tu. Naomba microphone kwa wao wawili. Kamera nataka muangalie midomo yao wanavyonijibu. Mary and Mary. I don't know why you are both Marys and you are both evangelists. Na dio kila tu mutugatiri wanyu amo notice inyweri. Na dio kila gitumire break protocols. I don't know. But kwa kweli mimi ni mzee. Si kweli hiyo. As a father, nataka kuuliza haya maswali. Mary and Mary. Ni witikirite hatari gaja ate we mwene we mwito tugataini wa uinjilisti na wafishino ya evangelism. Mutanijibu kwa sauti ya kutosha. Microphone ziko sawa hizi? Test one mic. Mary Lincoln. Mary. Asante. Swali la pili. Nimugwitikira na muthingatire itana riri mukihokaga Kristo na wathiki. Nimukwihodha kuhoyaga na gutwiria kirira kia uma mukirutana na mukiheana uhoro wa Ngai na evangelism. Nimuri aragiriria mukirutanaga uhoro ria mwega